Ikaze inshuti z'akadasohoka ku muyoboro wanyu nkaba ngiye kubagezaho amakuru ateye inkeke. Dutangirane n'inkuru y'umusirikari wagiye gusenga ariko akanga gutangaza amazina ye, aho pasiteri yasenze nyuma yaho aza gufashwa yaka ijambo arahaguruka asaba abakristo bose ngo musenge u Rwanda rumeze nabi. Yanze gutangaza amazina ye kugira ngo yirinde kugira ngo igihugu kidahita kimurigasura. Noneho yavugaga ko atari ngombwa gutangaza ibyo akora, ariko nyuma yaho yo kuvuga ngo dusengere u Rwanda, abivuga abwira abakristo musengere muze ati dusengere u Rwanda, icyo yongewe yaravuze ngo amdeya. Icyo ni icyongereza yavuze avuga ati ngo ndiyo, abisobanura agira ati ngo ndiyo. Ndiyo ni igiswahili nabyo bishatse kuvuga ngo yego, yego. Na pasiteri cyangwa pasiteri ubwe nyuma yo kumva ayo magambo byaramucanze, aravuga ati uyu muntu arancanze. Pasiteri yamusabye ko aza gusigara bakaganira. Uyu musirikari uburyo yategekaga n'uburyo yavugaga, yavuze mu ijwi riranguruye ngo ntabwo nakubwira akazi nkora kandi hari ibyo nakubwira, gusa dusengera u Rwanda ruri mu byago kandi ko ntabwo nzagaruka. Ubu ni ubwa nyuma nifatanyije namwe, turi gusengana bwa mbere na nyuma. Bivuze yuko mu gihugu umutekano ari mukeya, abasirikari benshi bari kujya ngo muri Kongo, intambara ya Kongo ikaba yatangiye gutera inkeke u Rwanda, ku buryo abasirikari b'u Rwanda bafite ubwoba benshi cyane nk'uyu musirikare wagiye mu rusengero aho bari bateraniye amateraniro akaza kwerura afite ubwoba bumeze gutyo. Ese umusirikare nk'uyu yajya ku rugamba ni ukugenda yarapfuye ahagaze? Ntabwo yaba agiye kugira ute ku rugamba, afite ubwoba, atangiye gutera ubwoba abaturage. Dukomeze. Icyo yavuze ngo dusengere u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, nicyo kintu yavuze. Mbagezaho andi makuru. Etienne, uyu depite ni umufaransa, yaje gutangaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gufasha Ukraine kikayiha amadolari arenga miliyoni 29 z'amadolari n'ibihumbi by'amayero. Aya mafaranga ni menshi cyane. Aya mafaranga kuva mu isanduku ya leta ni menshi cyane, arakabije. Yatangazaga ko banze gufasha Kongo bakajya gufasha abaturanyi ba kure kandi aba hafi, umuriro waka kandi werekeza aho uyu muriro waka wa Kongo. Uyu nguyu depite Etienne niko yavuze, yarengejeho ibindi bitutsi bituka son excellence, ku buryo n'umucakara uri aho ngaho ibitutsi yavuze ntabwo akwiye kubyitwa. Ntabyo mvuze. Ndakomeje mbabwira ngo FDLR yigeze kugira ute kwataka igihugu cy'u Rwanda mu mwaka inshuro zirenga ebyiri. Dr Vincent Biruta muri 2021 yakoranye ikiganiro n'abanyamakuru, hari kuwa kabiri tariki 31 Gicurasi 2022, nibwo yatangaje igitero cya mbere cyatangiye tariki ya mbere ku Rwanda ku itariki igitero cya mbere cyatangiye ku itariki 19 y'ukwezi kwa Werurwe. Igitero cya kabiri cyatangiye ku itariki 23 Gicurasi mu turere turi mu ntara y'Amajyaruguru harimo Musanze na Burera. Abasirikari benshi cyane barakomeretse, abaturage benshi barakomeretse, imitungo yabo yarangirijwe. Ntabwo ari ibyo gusa, reba umuntu abasha kugira ute kukubahuka akagusanga iwawe akakwereka ko yagushobora. Uyu musirikari afite impamvu yari ari kwerekana aya magambo avuga ati musengere u Rwanda, afite n'ubwoba, avuga ko atazongera kugaruka muri iki gihugu
yaba no kwifatanya n'abakristo gusenga uko yari asanzwe asenga. Ibi ni ibintu byateye inkeke abaturage cyane muri iyi minsi kandi vuba. Mushobora kuba mwanze kubyemera cyangwa se mukaba mwabigize small deal, ni big deal, birarenze. Ibi bintu bigomba, ushobora kubona uri kurya ukaryama ukagira ngo aya mafaranga yagiye gufashwa ibi bihugu byo hanze biri mu ntambara nka Ukraine. Abaturage bakomeje kugaragaza ko nta muturage cyangwa se umukire ufite kuva kuri miliyoni 5 kuzamura wazibikuza muri banki ubu ngo baziguye. Bari gutanga 2, 3 gutyo, kandi nazo kuzibona ari amafaranga yawe. Ibibazo ufite deal ushaka kugura ikibanza cyangwa imodoka cyangwa ibindi bintu ubonye ku mafaranga yawe bakayakwima. Abaturage bakomeje kugaragaza ko amafaranga yasubijwe muri banki nkuru y'igihugu BNR avuye mu zindi banki. Igihugu kirimo imyenda ikomeye cyane kandi kikaba kiri gutanga ubufasha. Intambara nk'izi zerekeje he? Mbabwira ngo muce bugufi dusenge nk'uko umusirikare yabivuze, dusengere igihugu cyacu dukoresheje subconscious mind. Imbaraga z'Uhoraho za Nyagasani twizera ko zahagarika ibi bitero tugakomeza kubaho amahoro asesuye. Nyagasani Yezu Kristo, turakwinginze izi ngabo zacu z'u Rwanda zitera imbaraga, uzongera umuhate n'icyizere cyo guhasha umwanzi wese uje uteye igihugu cy'u Rwanda. Ese niba umusirikare agize ubwoba abaturage nkatwe ko turapfa mbere, umusirikare atubwiye ko birangiye iby'igihugu. Nyagasani komeza urinde igihugu cyacu kandi gikomeze gutemba amata n'ubuki. Dufashe gutsinda umwanzi, tumusubize iyo avuye, tumwamagane n'ibye byose. Nyagasani amasengesho yacu yakire. Ndakomeje mbabwira ngo abatarakora subscribe mukore subscribe. Nshimira abantu mwese mwakoze subscribe. Ngiye kwakira abantu bashya bakigera kuri uyu muyoboro mushya kugira ngo waguke. Ikaze, icyo musabwa no gukurikirana amakuru ya buri munsi uko agezweho mba update. Kora ku nzogera, ukore kuri like, ukore ku nzogera ya subscribe. Ntabwo ari igisasu ngo kiraguturikana. Ubundi witurize amakuru azajya kugeraho ku gihe neza kandi utuje. Ibindi bintu nagenda mbabwira ni tugendeye ku makuru agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga no mu tundi duce dutandukanye. Aya makuru bagenda bahwihwisa nubwo amenshi afatwa nk'aho ari ubusa abantu batemera ko ari yo. Ayo makuru, dore impamvu Ukraine nayo yagiye kuhataka. Ni tekinike y'u Rwanda. Iyi tekinike Ukraine yakoresheje yataka Uburusiya nyuma yaho Uburusiya bwari bwarafashe ibice byinshi cyane bya Ukraine. Yakoresheje tekinike y'ubwami bw'abami bita Anibal na Cispio. Anibal yari umwami wafataga ubwami bw'abami bwose akabwigarura, akabakubita, akabanesha, agafata aho ashaka, akigabiza Nigeria y'ubu ngubu. Nyuma y'imyaka myinshi, undi mwami bita Cispio yaraje aravuga ngo mureke mbereke. Aho Anibal yari yajyanye abasirikare be ku rugamba yagiye guhasha abandi bami abamereye nabi, Anibal yagiye mu bwami bucece, aciye inyuma bwihishwa. Cispio niwe wahise agenda ajya mu bwami bwa Anibal. Yagiye kwataka abandi mu bindi bihugu, mu bundi bwami bw'abami. Nawe Cispio yahise ajya mu bwami bwa Anibal amwataka bucece, kandi yari umwami aciritse. Arabakubita noneho umwami abamerera nabi ku buryo baje guhamagara Anibal aho yari yagabye ibitero ku bundi bwami bw'abami. Ahita aza byihuta, aza agiye gutabara ubwami bwe. Mu kuza akiva ku rugamba, kuva ku rugamba ujya ku rundi utateguye, umuntu yagutanze iwawe yakwiteguye, yamenye ibyo ufite. Abasirikari be bahageze bananiwe,
ako kanya umwami w'abami wahora gutsinda ubwami bw'abami bwa Afurika bwose abumaze. Sisipiyo niwe wahise amusimbura, yari umwami uciritse, yahise amwibasira kubera ko yari yateguye yamusanze iwe, yamutanze iwe. Bahageze bananiwe babiteguye bahita babica barabarangiza. Noneho Sisipiyo ahita afata ubwami ahita abufata ahita atsinda. Mu gihe Hannibal yari yaratsinze umusubirizo ubuzima bwe bwose, Sisipiyo uwo bita Papilian Sisipiyo niwe wahise agira ute atsinda. Noneho bahita bamwongeraho Africanus, ahita aba umwami w'abami watsinze abanyafricanus. Ikirere iyi tekinike niyo yakoresheje. Rero n'u Rwanda dukurikije ubusesenguzi, niba FDLR itinyuka kuza mu gihugu ikataka ikoresheje tekinike, ntabwo wavuga ngo urarenze, ufite imyitozo ihagije, isaha n'isaha urangaye gato umuntu yagukoma ukagira ute ugahirima, yagukoma urenze. Rero ni FDLR kuba itinyuka yaza ikibasira igihugu, nubwo u Rwanda rufite ingabo zihambaye. Izi ntambara zikomeje guteza imidugararo. Nshuti zanjye, dukeneye amakuru kugira ngo nyabagezeho. Icyo musabwa ni ugukora subscribe, mugakora kuri like abakoze subscribe, mukandika na comment n'ibitekerezo. Noneho ndaza kubagezaho amakuru yimbitse y'imvaho, ibijyanye n'intambara, uko FDLR ifite umugambi wo kuza gutera igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'aho FARDC yari yaragambiye kuza gutera igihugu cy'u Rwanda, bikarangira inama ihuza ibihugu bya Afurika. Mu Bushinwa murabizi ko Ubushinwa bufitanye umubano mwiza imyaka 53 n'u Rwanda, aho uyu muperezida w'Ubushinwa yaje kunga perezida wa Congo n'u Rwanda bakagirana ubumwe n'ubwiyunge, bakaza kwiyunga. Imitwe y'iterabwoba bari baragabye ya FARDC na FDLR yo kuza gutera u Rwanda biba bihagaze. Noneho RDF nayo ihita ijya muri Congo yifatanya na Kenya n'u Burundi, aho n'u Burundi bwari bwarafatanyije na FDLR na FARDC kuza gutera u Rwanda no gukubita ingabo za M23 aho zahanuye n'indege mu minsi ishize mikeya. M23 nazo zahise zanura indege ya Congo y'intambara. Congo yari yaraguze amafaranga menshi mu gace ka Goma, zishira hasi abasirikare 7 harimo n'abasineyipa n'abapayiroti, bose barapfuye nyuma y'ibyo ngibyo. Aho umutwe wa Red Tabara u Burundi impamvu bwifatanyaga n'iyo mitwe, umutwe wa Red Tabara bawushinjaga u Rwanda ko ruwufasha. Noneho nyuma y'uko baje kugirana imishyikirano, abaminisitiri bamaze kubona ko nta kintu u Rwanda rufasha Red Tabara, ni umutwe urwanya u Burundi, nabo bahise bishyira hamwe bafatanya u Burundi, RDF na FARDC barifatanya baza guhita bahasha umutwe wa FDLR, ariko M23 bayikuyeho amaboko, iri ku ruhande. Nubwo benshi bakunze kuvuga ko u Rwanda harimo abasirikari bayo, ibyo byo ntabwo mbizi neza, ariko ndaza kubashakira amakuru y'imvaho yimbitse. Ikindi, uburozi bukomeje kuvugwa, aho abajenerali benshi bo muri Congo benshi bahawe uburozi, kimwe n'ibyamamare biri nko mu Rwanda byinshi byagiye bihabwa uburozi. Ubu ngubu Isimbi yapfuye, Rene yishwe n'uburozi.